Hello and welcome back everyone. I hope everybody's doing great at this time. However, if you faced any serious difficulties due to COVID-19, in case you are quarantined or exposed to the virus, please do not let yourself down or your families. And I would like to send my deepest hope and prayers to ease you and your family through this difficult time. Okay, for today's lesson, we will study and explain about key elements of a democratic country. So in the previous chapter, we already know that what's the meaning of democracy. It means we, the people, elect our representative to rule the country. Okay, however, this new chapter, key elements of a democratic country, means what are the basic features or various important parts of democratic country. Okay, chapter kan zirtur key elements of a democratic government. Democratic country mo omzia chu democracy ram kanti enge apoi mo na sang akentel te ti na lam ani elements ate mo chi sang a zir dan tur various importance ate kha ti na ne chuting po chu na soi theng chu chapter ma sa kan lo zir to khan democracy omzia kan lo soi fia to a kan hriat non le nan kan soi fia le lok nga atoi zong in democracy omzia chu ram mi puiten ram shroi tu tur kan ai o kan thlan mo kan vote kha ani ram mi puiten democracy a chuan thu kan neya kan ai o thlan tlin te khan kan momo angzel in ro on rail train ani ti chuan chutiang ram shroi tu ram mi puiten an vote thin na ram chu democratic country ti in an soi thin ani mo example lo soi taila India ram hi chutiang ram chu ani India is a democratic country ti po in asoi thei ani South Africa ram chu nam le chi nang lo tak hlom sanga mi puyom khom na ram ania heng black mo mi hang kan ti te hi South Africa ram atanga lo chuak ani deuh veka tin white mi ngau kan ti te hi helai South Africa a hian an pem lut boka chu mai ba ka South Africa a hian kut na thok le eizon na sang ba ka sumdon na lam titurin India rama train Indian mi tam tak an chuk tharui bokani ti chuan South Africa rama kho pakhat Johannesburg antia chuan Maya Naidu kumsom pakhat mi chu a oma Maya I chuan anu chu room chunga box lui to tak omte chu ati fai puya chutia anti fai lai tak chuan scrapbook mo omje chu magazine le hei chanchin bua milem sang bel khom na le mi chanchin je na notebook siam chopang hi ani rough book ang deuh scrapbook an ti ni chu maya chuan acharnol me ni chu scrapbook a chuan newspaper thujiak sang che thlak to an rem khom le hi alo om cheu maya chuan scrapbook chu a han en chian chuan school no pang tlerol pakhat kum som panga borvel chumi thalak chu lo om cheu me ni ti chuan maya chuan anu hena chuan chu no pang pakhat thalak chu tunge ni azota a anu chuan Hector Peterson a ani kha tina lo changa police ten silain an kap hluma ti na soizui ni maya chu a thong na sa hle maya kanueng wangin nge Hector Peterson a chu police ten an ka hluma ti na zota a anu chuan heri hian a lo changa South Africa ram hi mana chuan sarkaro rel dan kalphung chi khat apartheid law anti dan mangin ram mi puite sarkar na optrina chu dana wang chuan Hector Peterson a hian anun na hlutak mai hi achana ni atiani ti chuan apartheid chu omzia kan soi fianga nam le chi mo khating anga in clear san na kha ani apartheid omzia chu tiang dan chu man lai in South Africa a chuan an local puina sa em maya chu ti lai chuan Africa rama mi pui cheng te chu mi ngau white kan ti le mi hang black le India mi ba ka vun rong sang nam dang a an chen ve ni ti chuan he apartheid law hian apartheid dan ti meng mo law chu dan ti na nia Africa rama chuan chu dan law thalo tak mai chu ken ko tlat mai a sarkarin chu dana chuan Africa rama vun rong le nam sang te chu in kalpo le in nai te
van tlang thil engemaw in hman tawm le chen ho hrim hrim kha khap bur mai ni apartheid law chu thil rap thlak tak ani ati theiang ti chuan maya I chuan anu soi chu oi har sa ti hle maya maya inu po chu apartheid noya sarkar ro relna chungchang a soi mek lai chuan anu chu thinrim thar ta thut maya ti chuan maya inu chuan thinrim tak chungin ti hian a soya chung hun lai chuan hospital le ambulance tak ngel po mingo le mi hang man tur bi ka om sang thlapa mingo te man tur ambulance chu a thrai na changkang em a mi hang te man tur ero chu a chhe in man hlei thei po ni thin lowa rele bus man tur po chu tiang bokin a hran zel na oma heng bus din na mun bus stop an ti te po mingo le mi hang tan a hran zelin siam ani ati ni nu chuan ti chuan mingo ni ve lo te chuan vote po an thlak ve thei lowa in le lo te ram in mun tha te chu mingo te tan an hau sak zela mi hang te ro chuan mun chia an chang thunga heng hun lai hen mingo le mi hang te chu in tluk tlang equal to rangai an ni lo hrim ani mo kho pakhat mi hang om khom na sowi to an ti a chuan mi hang tleirol pakhat hi a oma a ming chu Hector Peterson a kan soita kha ani heti lai hian mi hang te chuan Dutch ho tong peng pakhat Afrikaans an ti mai chu mi tong language chu skula zir an du to lawa heti lai hian Afrikaans tong hi mingo te chuan an hmang na sabera Hector ate ve thung chuan an hnam tong Zulu an ti chu an zir du boxia Afrikaans tong chu ti luina in skula te chuan an zir tir ta ani Afrikaans tong zir du lo lantir in mi hang te chuan kong an zo a heti hun lai tak hian Hector Peterson ale a classmate te chu kong zo na chuan Afrikaans tong skula zir du lo lantir nan an tel ve boka police te chuan kong zo te chu an vona sa hle a thel dai nan ti in silain met puak ta ni Hector a chu an ka futa a van doi thlak te in a thizui ta bok ani hemini hi jun ni som paruk sang khat zakua som sari paruk kum ani ti chuan African National Congress an ti mai group intel khom te chuan apartheid hi an beizui tangat ngata an hruai tu lar tak mai Nelson Mandela chumi ho chuan kum tam tak an beizuya ti chuan atopa chuan apartheid an ti chu an sual hlo tling ta a an hne ta ni kum sang khat zakua som kwa pali khan South Africa po India ram ang tho khan democratic country mo democracy mi puilal na ram alo ni ve ta a mi puite chu apartheid laka an lo fi hlimin lo zalen ta a vun rong le nam anga in thlia ran na kha alo re zui ta bok ta ani ole tuna chuan participation omjia kan soi fiale dona engani participate omjia kan hriat fi phot anga heng teachers day anga te class chung anga te hei chanvo ti tur kan nei veng chi angkha participate chu ni maya participation kan ti chuan heng anzirlaya hian ram chung ro relna noya mi puite telvena le mi puite dikna chanvo neina thuan nei vena an participate vena mi puite tina lam soina ani chuanin chapter na sa bokha kan enlet chuan democracy rama chuan mi puite chu anlal ti in kan zira mi puiten kan du le mamo ti hlotlin nan le ram kan kai hroi theinan kan ayo kha democracy a chuan vote mangin ram khotlang hroi tu tur kan thlang tling thin kan ti to kha democracy je chumo ti chuan ram hroi tu te poin mi puite vote manga an du ber hroi tu na thok tlak le tlin thei ngei tur thantlin an ni ti hrengreng chungin mi puite har satna le an mi puite an voice te hrengreng chungin anil rusu thlek po ram hroi tu te chuan mi puite du dan milin an siam thiam thin tur ani ti hi ni ti chuan democracy a chuan mi pui hlom sang te khan pol an in din ve a mo pol ming sang te an nei ve thin democracy a chuan mo he India rama poni ta a pol sang te khan leader hroi tu an nei sang ve le vek boka chung pol te chu party tin
a hlomin an soi thin ni party te chu kan thra thin anga India rampum hemi central government anga chuan BJP parties Congress party Aam Aadmi party te kan thra thin anga alar pol soi taila Mizoram state chunga chuan heng party te pohian vele veka I alar zual soi le taila MNF party hei Congress party ZPM party MPC le PCM antamani soi sen ni lovani ti chuanin mi puin kan IO kan thlantlin zinga party pakhat atanga tling tamber te khan sarkar na government chu an siam ta a sarkar chuan enkol zui ngal thin ani ti chuan an party an ho tu ber te kha state chunga chuan state chunga party anga chuan chief minister an lo ni ta a ti chuan central a chuan prime minister te po an ni thei ani example a tuna kan chief minister puzoram thanga po MNF party a chuan an leader hrim ani a ti chuan ani kha an party MNF khan lo sarkar ta ka khan sarkar na an siam ta ka khan an president bern ho tu ber po kha chief minister angin nakal zui ve thin ta ni mo ti chuan an dam chung atan ram hroi tu an ningot ngal ti na ani lova hun bian nei ve ni India rama chuan kumnga zel ro rel na hun an nei ve thin ani kumnga chungin na tam tak an tho theinan hun an nei veka hun tam tak pe kan ni kumnga nuwa sarkar anga ro an rel zui zel du chuan in thlan election a an din le anga ya mi puite bokin hruai tu tling le tha tlak an ti phot chuan an vote tling le theya kumnga nuwa kumnga dangan thok chun zom zel thei bok ani ti chuan democracy hi mi puite mason na tura ro rel na ani ti kan hriat chen angai vek ani mo democracy rama chuan antinan apoimo zual han soi le taila sarkarin electric bill tui bill le chia sang tax mo te ati san chuan mi puite tang rualin kan vui vai thianga sarkar kha kan soi sel thianga ni kongzo mangte emo thuziak le poster mangte in kanla theya kan du lo zia lantir nan signature la khom po in kan lung oilo na kan lantir thei boka mi puin in lung rol takin sarkara kan engeni kan lung oilo na heng electric bill tui bill le chia te pon yang chu an dan siama te sarkar dan siama te kan lan tir thianga ni engkal tlai nge kan lan tir theina kan ti chuan chanchin bu newspaper te magazine le thuziak mangte TV mangte point kan lan tir thei ani video mangte pon mo tin hei tun lai chun social media internet alar ya Facebook Twitter Instagram ti te po WhatsApp te pon yang chu heng mangte po hian sarkar laka kan du na le kan vui vai nang chi te po kan soi thiang kan soi lang thei vek ani hetiang lung oilo na lan tir na chi reng hi protest ti in an soi thin ni mo protest ti kha chin che tu ni word meaning PROTEST mo chu tiang mi pui kan lung oilo chuan sarkar po ain hnuk niam ve thin ni ti chuan electric bill te tui bill te le chia sang te kha ati niam ve pha thin ni sarkar poin enge chan kan ti chuan sarkar chu mi pui ro rel na mi pui ai o thlantlin mei kha ania mi pui te chu engmi po ni se eng nam po ni se an ra thei mo an ho sa mo an har satna a thlir reng tu ni sarkar chuan a hre renganga angai tu zui chu ama na ati ve tur ni ti hre reng bok tur ni engkima sarkarin na atho reng chu ram khotlang le mi pui mamo mason na lam hoi vek ani turani hetianga mi pui an tran rol pat na rama chuan sarkar po amala konga achak nge thin bokani ni tin mamo tui kan ti te heng electric power supply te cho te le nge kan in le lo kho sak konga te hrisel na lam konga te po hian ma an son chak fo thin ani hetianga ram tran rol pat na rama chuan mon sarkar po kha mi pui te po an chak chuan sarkar po kha achak nge thin ni ti chuan entina dang pakhat lo soi le taila chapter masalama kan lo soi to natural disaster khuarel chiat na kan ti kha heng van doina awangin mi in annun na hlutak emo abung ro hlutak emo leimin kan ti lir nging tuilian in chima wang te po in kang te emo te po niang chu lo chan tang se thil nei hlutak te kha sarkar chuan chom dol na lam emo atuar tu mi puite a compensation a petrin ani compensation chu award kan lo hre to thin mai theya compensation kan ti chuan Mizo tong chuan zang na dom na kan ti maya mo zang na dom na zia chu entinan mi in a in le lo te thlai emo bungro emo annun na hial adu reng wang po ni lovin van doina wangin chan palta se sarkar chuan athil chan na satak awanga ator na she om na te a hriat thiam pui awangin chan pui na poisa mangte mo in a pethina chutiang
a chom do na ang chi reng reng chu zang na dom na compensation om zia chu ani ole ti chuan kan hriat reng to tur chu kan in kota emo kan kot thlera te emo mi pui kongzo lung oilo na lan tir te kan hmu to reng reng chuan enge an kongzo chan te tu te nge eng pol nge an ni ti te sarkar hne na enge kongzo manga an entir eng poster te nge an kena enge an pon zar te enge an ken ti lam te chu lo hriat theu kan tum thin to do nia heng entir nan pong sual du lo lan tir na ti te kan hmu fo thin nga Mizoram anga chuan tin dan thar man tu ram pum khuap du lo na kongzo te kan hmu thin nga kha ni kum masa ti te ni kum masalam kum tir ti lama te po Citizenship Amendment Act Amendment Bill ti chungchang ate po kong kha kan zo ni kha tin Mizoram puma kanin khar khip ve ni kha total ban ti te om thin khamo ti khan ban te kan hoi khot ve thin ni kha kan du lo na lan tir na kha rampum angpon central government a kan lan tir thin ni kha tiang deuh khanin state le central a zir po in khoilai sarkar state sarkar nge central sarkara kan lung oilo na kongzo kan en tir ti te kha kan lo chin che ve thin kan lo zir chiang to thin don nia mo voina ta na kan zir lai na hi min zir chu atir tum tlat bok chu ani next a chuanin need to resolve conflict ti ania boina chin fel angai na tina ani maya I chanchin angeni kan zir to atang kha han ngai to let le lokila mi pui ngai dan le du danin an lo na wangin mi pui lung oilo kongzo te kha vuak an nia police te silai me po awangin Hector Peterson a zirlai kum som panga mi chuan anun na hiala chana ni kha tharum mangin mi pui protest te kha be an ni protest om zia chu kan hriat to kha lung oilo na lan tir na emo khatiang do dal na lampang chi soina kha ni le ti chuanin understanding diversity chapter 1 kha kan la shak anga khata kan lo explain to ang khan mi pui te chu sa khona wangte nam le chi wangte ei zonna din hunin an lo wangte chen na mun mo region in an lo na awangte in boina chuawak thina ni hei hian ahu howa angeni ahu ho anga mi thil bungrua te in le lo te ti chiat ba ka thina thlenga mi pui tiral tri theite ani awangin an dang lamna mon diversity te hi an mangtang kai fo thina then khat chuanin an du zong ti hlotlin nan atam zok an ni te awangin mo majority atam zok an ni wangin sarkar karnan ram chanan zong fo thina ni heng kanin an lo na diversity te awanga kan boina har satna te chingfel le khai khom turin sarkar hi kan momo thin tak zetani India ram hi sakhua religion tam tak om khom kan nia calendar kan en chuan festival te ku te engeng mo chol lo sen thep thup thina hun pui sang chol sang nei ram kan ni India ram mi pui om khom tam na state thren khata chuan heng sa khokut pui festival te awang hian kot thlera mi om khom te lunga invom chiam te boina te state danga chon chuak fo thin ni henga te hian sarkar hian a bik takin police anei te a ven le hum konga mo ven him konga te a thuam chak fo thin turania an sa khuana thila kongzo te ti boi reng lo thel tu anom ve thin kha angai ani mo chuwang chuan state le state in kar ate po boina sang om ve le theiboka antinan state le state in kara luiluang in trom heng river thui tak te om ni he Mizoram tlong te po khu ta asama te Bangladesh thlengin ramdanga te po zuk luang en tia hating deuh khanin state le state a hemi river luiluang te po hi a chhor tang kai nain anglawa a thenin power supply siam nan man line thenin tuitlan nan in turten mo PHE tuitan te khanan lo mang ve boka chung luiluang in trom te state le state po luinar lama omjok state awang point boina om thina ni mo hetiang boina hi Karnataka le Tamil Nadu lama te khon a om to a an boi thin hle ni state in kar boina a om hian chingfel turin central sarkar chu ain rol angai thina ni mo ti chuanin democracy rama chuan sarkar chuan mi pui te chu engsa kho po ni se eng nam po ni se khoi state po ni se du sak nei thiang lovin anga evenin an boina te chu chingfel wat thina ni mo ole ti chuan to berna tan chuanin equality and justice ti ania topic final tan mi puite intluk tlan na le dikna soina ni equality chu intluk tlan na lam soina ni a justice kan ti chuan dikna lam soina ni mo ti chuan intluk tlan na le dikna te hi thil in kop tlat tension thailo inseparable ania kan hriat tu chu chapter masa dalit chungchang kan soika untouchability an ti thin khoi thiang lo khopa mi hniam nam hniam anga kan ngai
khami chapter masa kan lo zir to dalit mo khang ang te kha equality le justice awangin India dan pui constitution chuan khang ang untouchability kha akhap vek to a tin India rama nam noi hnung jok te po India sarkar chuan achin che in ashevek to a ham thatna sang sang sarkar atangin a pethin bokani ti chuan mi pa le meichia po in tluk tlang takin na le eizon na konga te India dan pui chuan ang khat vekina en to a meichia te tan angeni ham thatna pek claim lutuk ang chi te po mi panen rol khai zokin asiam rem to a meiche din mun chu za sakin a choi kang bok ani ole kha voina kanzir hemi chapter mo atanga kanzir thai key elements of the democratic country kanti te khani a he chapter a hianin democracy ram kanti in thlang thin ram India ram angte khanga apoimo na sang te kha voina hen kanzir ani ti chuanin video lui te kan la en lo chuanin link atang te khan lo en non le thin ula tin civics hi ai chapter in dot de zir lo chuanin kan bo tulang ti lo ma chu wang chuanin chapter lui te khan lo en let ula ka doni mo chuanin kha voina kan zir thei te ni phot ose an next kan explain le doni thank you